Еве, до мене се наоѓа сала од Тропико Бенко, што за неколку часа ќе настапи овде во центарот на Кратово на златните денови. Дали за прв пат си тука и кои се првите впечатоци од овој град? Dobar dan svima, hvala na gostoprimstvu. Mi smo malo pristigli u Kratovo i evo baš upravo čitam sada da je jedan od najstarijih gradova, ako ne i najstariji grad u Makedoniji i da leži na vulkanskom tlu u stvari i svašta nešto. Nisam još stigao da pročitam, smo bi pre 5 minuta došli u hotel. Bili smo svugde u Makedoniji stvarno i svugde nam je lepo, ali smo po prvi put u Kratovu večeras i jako mi je drago da ćemo se družiti sa publikom koja je odavde. Nadam se da će doći ljudi sa svih strana na naš koncert i na ove zlatne dane, jel? Si tako rekao. Večeras, tako da je naše veliko zadovoljstvo da se družimo sa publikom odavde i da malo procenjujemo gradom, da vidimo šta to lepo ima da nam ponudi Kratovo. Што ќе пееме вечера? Pa svašta, Tropico Band, sve i novo i staro, da. Izašao je album pre 2 meseca i po dana, tako da ćemo slušati svašta nešto novo i staro. Bićemo veseli kao i uvek i pozitivni, svakako. Веќе го спомна и ти вашиот најнов албум, кој што излезе пред околу 2 месеци. Како си задоволен од досегашниот тек од фановите и песната Белград, како што можам да забележам, доста котира високо во момент? Pa jeste i Beograd i namerno i Oko plavo i sve su pesme negde podjednako slušane, tako da mi je jako drago. Sve dobro, pesme se pevaju, pesme se slušaju, džuska se na nastupima uz pesme i dajmo im još malo vremena. Mi pripremamo svakako i nešto novo dalje da radimo, tako da mi je jako drago da ćemo večeras da sviramo i to. 12 песница на новиот албум, како настана тие накратко? Pa dugo smo ovo sve radili još od korone pa do dana današnjeg nismo izbacivali album jako dugo vremena, tako da smo trebali da se malo sklopimo i mi i sa poslom i sami sa sobom da nađemo nekako moment za album, jer je praviti album mnogo drugačija neka stvar nego raditi jedan singl. Nekako mi se čini da današnje vreme singl se napravi, izda se i to fi gotovo. Album je ipak nekako neka složenija priča gde mora malo da se više posveti pažnje svemu tome, ali bitno je da smo mi to sve završili, da su pesme napolju i da se slušaju. А чекајќи околу вас, околу вашиот бенд, најдов на некој си најави за некој голем ваш концерт кој што го подготвувате во арената. Дали има нешто околу? Mi smo pričali u tom smeru, ali još nismo potvrdili ni datum, ni vreme, ni mesto. Biće priče i prilike u nekom od narednih meseci da pričamo na tu temu. Еве, исто така дознав дека многу рано станувате. Дури во 5 часот, на што се должи тоа? Pa ja ustajem u 5 zato što legnem u 9. Ако сте на настап? Pa kad se radi, onda se leže malo kasnije, ali evo, na primjer, sinoć smo radili, ja sam legao u 2, ustao sam u 5, ponovo kao navijen. Meni je bio ritem navijen na rano. Volim rano da ustajem, volim da uhvatim dan, volim da uhvatim zoru. Volim da budem u nekoj mirnoj energiji sa samim sobom, da bi mogo da onda ritam dana ispoštujem kako treba. I lepše je da se spava noću, a ne danju, realno. И знам дека спортувате. Svakog dana treniram, vozim malo i bajsu poslije vreme, to mi je nešto što sam ubacio. Što ranije nisam radio, kupio sam neki dobar bicikl, pa kao svaki dan vozim. И дознав дека во текот на детството сте имале желба да бидете спортиста, еве веќе сте пеач. Pa tanka linija, svi fudbaleri hoće budu pevači, znaš, kao i mi pevači da ćemo šutiramo, tako nekako. Ja nisam ipak bio u fudbalu, ja sam bio u košarci, tako da sam ja ipak za neki sport. Da i bolje nam ide. 2006 година излезе вашиот прв албум и веќе кога зборуваме за вашиот прв албум, ќе го спомнем и вашиот прв настап. Дознав дека на вашиот прв настап сте свирале за Гајба пиво. Колку има вистина во сето тоа? Колку е точно тоа? Pa nije to prvi nastup Tropico Banda, to je moj lični prvi nastup. Da, to je moj lični prvi nastup, tu su ljudi malo pomešali, ali to je moje prvo pojavljivanje bilo gde, nešto smo bili dogovorili tada za 10 maraka, bilo je važi, ok, može, i čovjek otišao i ostavio na Gajbu piva ispred tog kafića, šta li već bilo. Tako da to, mislim, svašta se nešto u životu dešavalo, svašta smo nešto i mi kao Tropico Band doživljavali, ovako ja pre Tropico Banda. Svašta nešto je bilo, ali sve to sastavni deo života, i loše i dobro, mi moramo svi da nastavimo dalje. Првиот хонорар, мислам дека бил голема... Nismo ga ni popili, samo smo ga pogledali i ostavili ga, jer smo bili mnogo umorni. Кога ги спомнуваме почетоците за, да се турните во сцената, ви помогнала некоја ваша пријателка која што ви дала ветер во грб? Jeste, to je bila naša prijateljica koja je bila uz nas na početku karijere, koju smo posvetili pesmu Gorim ja, i hvala na svemu tomu.
Често патувате. Дали би одвоиле некој интересна случка, интересен момент што се случила во текот на патувањето, во текот на настапите и останала во сеќавање се уште, да споделиме на јавноста, а досега не сте имале можност да ја Pa кажете? sad ovako kad me pitaš, razmišljam već unapred šta bih ti odgovorio, ali ne znam, nama je svako putovanje lepa stvar i svaki nastup i svaki koncert je nešto novo i pa čak i kada ste ponovo u istom gradu, ako je novi nastup, ako je novi koncert, ponovo je to nešto novo, nova energija. Svakog momenta se nešto lepo dešava. Svašta nešto je bilo, pogotovo ovde u Makedoniji. Od pada sa Čamca na Ohridsko jezero do milion nekih stvari. Еви, за крајот разговорот би ве запрашал, во тека е Европското фудбалско првенство. Рековте, да, Engleska i Švajcarska i evo, Švica dala gol. Embolo, pa bravo. да. Дали имате фан? Da li imam, pa imao sam, teo sam Portugal da prođe sinoć, ali nažalost prođeše Francuzi. Како ќе го искам? Sad već i ne znam šta i kako više za koga navijam, ali vidjet ćemo. Редовно ги гледате натпреварите досега? Pa mislim, ovo evropsko prvenstvo ne može da ne gleda neko, to nije realno, a inače ne pratim baš nešto spektakularno sport, osim kad je basket ili kad igra Manchester United, to je sve. Ваш коментар за досегашните натпревари кои што ги гледаме на годинешното европско првенство? Pa, dosta igrača se promenilo, stari igrači već odlaze, polako je Ronaldo i Pepe 41, Ronaldo 39, svaka čast za karijeru, Kroos je završio karijeru, neka nova generacija koja je došla, mislim nova generacija koja već tu igra neko vreme, ali ne oni ljudi na koji smo mi navikli od pre 4 godine do ovog momenta, polako odlaze. Generalno nije nešto spektakularan fudbal, iskreno meni barem, a verujem i publici. Mnogo nekih nerešenih rezultata, mnogo nekih autogolova, nespretnih slučajeva i mnogo penala, a malo fudbala, ali šta znam, kao da su svi u bunkiru. Океј. Ali vidjet ćemo. Да. Ти благодарам за одвоеното време. Се надам дека повторно ќе се видиме овде во прекрасното убаво Кратово и во некој друг град од Македонија. Hvala puno na pozivu, vidimo se večeras.